doana tum phan ni tum tong sekot pen ke han stami nang tum nang tong thega pot aprang si nang tum phan ka akiro pilo lasi pini tong sekot kidu abang alam the bangala hello je non ki damtang ahut pinangan asamalong channel mokha karbi anglong channel don sitami CEM sir Dr. Tuliram Ronghang alangli hem kachikim akoi kipipen la soalam thepen pinangan media long punon opposition party atum punon bikheke congress la pen EPHLC atum pen chenglo pinana tum la so ka pache thang la puson dolo la si lunch of kali alangli phan doctorate kilong ta la ke chok che kulahai alam thepen pinang ki koi dolo la so ting pen si CEM sir sopo ahin pen sengdon hema chikim alam thepen si pinangan latum news ke pache thang thap lahai dolo la so puthak pen case pilo case along pen isi clean sheet son ke long dolo asila so alam thepen si nilitum nalitum kan pini press meet bangke nalitum kan hanglo lasi nililong non nanga chirap dondu Dr. Mongwe Rongpi alang like MSc ta MSc lo lapen BJP is Karbi Anglong alang lita spokesperson lo lapen pu Salavar Bay alang lita education board chairman lo an parata party long spokesperson lo kasi nilike chengsi Karbi alam pen Salavar Bay phansi ki brief fonji phansi nile apor bipon lo joima to media pache thang bang thu bang phi kadu koi tom han kardom phaje relo non pinia bang ke Guwahati High Court along injunction along putha si kadu koi alam putha pen thek pen che than je phansi nil dum ta bang ai isialam ke lason no je penanga na jir giding pen dat Assam along be koi prak news DY365 news 18 pen chenglok Protidin Times pen chenglok penanga na long che thang du la pen ke la son thok si data APHLC pen chenglok akapeka political party tumta Dr. Tuliram Ronghang aphang kahon the penanga na hir ke ti li dum theglong la so kahon the lam ke isialam ke number 1 ma gala son lo hem ka chi kim puti hini ahem piloma farm house ahem puti hini tangka pen chikim da kusila tum akoi ki wang la pen isike alang li hem ED Enforcement Directorate alang tum tam pen alang hem ka kuruk dam to sila tum akoi ke wan la pen ki thoma bang ke la son lo dak alang ni doctorate ki long ke la ke pa chubai la ke phung phang pen si ki long to se alang ni tum ke ki pu la si akhang si bang ki pu ye bang ke la son lo je isi bang ke hem ka chi ki ma bang ke alang tum pulo je penangan dak paper long la dak news ta paklang la hai news ta kan de sama la pura du la son thak non dat kali ladak bangke penangan thek mucho da kuma phanlo polo tangpe la son akoi people bare head po la so a ki thek ap khana bangke paching thur ne ti theklong aphang ta theklong lo no la ga ki Dr. Mongwe Rongpi asar bura ahut CM ki do hotta khola sota hem ka chi ki ma hoda bangke po bangke Italian ahem দুর্নীতি সম্রাট ডক্টর জয়ন্ত রম্পি অট্টালিকা আরর কাহিনী 1 2 3 12 আনকে ক্লাম দো নেলটন লোক পুরা পেপার কাটিং পুরা তো ঠিক লসন থাক থাক সেন তা লাংলি ফান্ডালা জন কুটি হিনি আহেম কি কিম মেন্তুনি কে আন্তা কুটি হিনি পুপে মেন্তুনি কে কুটি ফারো ইসিরা কুটি ফকে কুসি পুতা ক্লাম ক্লাম লাসি পাচু বাই আলাম সি দে তুমবে পু লাপেন ke idi atum kidam arni sihatan neltum press briefing lo idi atum dam ji pulotamte lason kali ene damlong le idi tum dai pulotamte rasomake search warranty wanang ji lapen most prefer bangke ladake police ba CRP atum abangke to vek nai alamatike ladak abangke damte lapen ke fake doctorate ko alang tu gipu bangke da ilitum ASEAN Dr. Tuliram Ronghang aphan doctorate kilong e bangke son thom alang pen Asia bangke peace Asia bangke development lapen Asia bangke education la son thom alam pen athe dui se bangke penang ana hir ke kan dolo dak Assam alo especially ke song visit ingti alangli dak Assam alo pabruk sai pen national international along antal le lo lan je ladak kesik saklo dak suluk so dak ana kinigawan pen alangli
upiloni isi piloma alangli isia piloma ameses ki pipen alangli ta kroi pensi in samjin ki wan pen non pini asamalong especially karbi area bangke in samjin rengdok ring ni asom kidolong ba ilitum theglong lapengke laso in samjin kido pen joksi kaching thor long ta step isi ilitum theglong educational institution pen theglok economic development pen theglok social development pen theglok penangan ilitum ke lada kaching thor theglong lason thak thak si education along ta penangan tuning bangke metric ke pas bang ta idom percentage me yo pining ta higher secondary bangke hamren na tho bangke same person ki pas ta ilitum theglong lahai kaching thor aprang ke sitai ilitum son theglong le lasi non lahai tum an category allegation ki wana bake lake ke pa chobai baseless political motivated lape ke self proclaim piloma lake timan mel tum ki puyi po bangke lasi non het jong pini nangli tong phan nangai pha bangke case ki hai Dr. Tuliram Ronghang alang phan aron re pen laso ki bukar bok tap lalang lipan aron re pen kasilam thawa case iltum hai dat lo pusinang lo phan ke hang lake la hai mohet som tho malama puthaka case hai dat lo la salang lipan Guwahati High Court pen alang li defamation case pilo laso defamation case pi dat pen non bangke court injunction laso abangke ke file dat pen bangke non bangke li tuge laso case abangke chidan lo laso ka chidan pen Guwahati High Court atum independent inquiry dolo laso inquiry ki do pen inquiry do dat pen aphi dabang ke laso inquiry alo place lo je doctor Tuliram Ronghang pan hola somthom allegation mehti pu apotha laso apotha ke awe isita ke chokche awe la pensi Guwahati High Court atum pensi nona bangke injunction pilo injunction puke legal order issued by court atum si injunction pilo ke lang liphan lai allegation ke wana bangke la ke baseless political motivated la bangke la sila da ka bangke alang li ado kido abang phukali la bangke alang li ke right direction sidang bom lang karbiang dong harat kisung ki boy aputha piloma la so bang sidang bom lang pusi alang liphan Guwahati High Court penta laphan injunction pidal la so injunction ki pia potsi pini dang li dong phan kadu koi opachi thang ja phan je ilitum kijabang atuma phan ilitum akar bi akhai phan laun so se aprang ke ponji tu kabor I to phan kai ta nang kham khedun tribal atum la soka development nang kham khedun atuma phan ba ke pang thek ponji phan si pini ke hayar ni so si nang le to phan ne tum thi hek pen ta tum press briefing nang le to phan na gam la lo thi hek pen de hin Kecengsi dati itong dun press reporter kadue phanta nili kardong patir kondo ini nili aprang be sahu ke nileng sahu ke thana son ini bangke isi victory day ta kita hinone lapen victory against injustice kuda ta hinone ipot ma 28 April 2025 ani companies pen chenglok pen an news channel la pen portal long isi mispropaganda ba misinformation ke paklang so nili tu thek long lo jot kini Karbiang Long Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Ronghang ke hai against pen misinformation ba rumor mongering spread phan ke bori litum thek long lo lapen la dodet pen Karbiang Autonomous Council CEM ke hai ukil tu men chingki mai lo te kalang lo constitution long langnam et te freedom of expression do yang si litum langdam te article 19(1)(a arlo ke right to freedom of expression do sitame right to freedom of speech does not mean the absolute freedom to defame someone by way of false and fabricated news or broadcast. Lasi lahita ilitum ning CB9 kusi laso a case ke file long lahai tame tak dopon lo
lapen lason thot koson ma right to freedom of expression do lason thot aru isia alam ta do je lason thot si isi right to life do under article 21 right to life arlo si right to reputation da dolo lasi a reputation phanle mane jang si ke pha heno phan bori prote lamata constitutional is a right ka breach asan si litum te konlong lo lasopot si ilitum CM ke hai civil judge Kamrup Metro long case file pon lo 401/25 lapen lasopot sitame isi litum thekon long lo isi add interim injunction bala panare ke lopen preliminary injunction putaku interim injunction putaku lo pen ladak ke alang libangke meri are ke lopen do dak meri pohi det po bonang litum nasa tem paklang re chong lo de court pensi direction pilo opposite parties mane lahai ke paklang a news channel tumhan ahem putban paklang lo je nili areng clock pensi do nili kore det ko court order therefore OPs mane opposite parties are hereby directed not to publish or broadcast any further defamatory statement or content against the petitioner regarding the alleged ED raids in his residence, construction of lavish farmhouse by him in Karbianglong worth 200 crores by misuse of public fund, etc. till next day through its TV channel or social media platform. Lapen anparta show cause notice itame issue lo opposite parties kunhan. Je lasoa injunction order pipotsi parjuje nahi ma puta lasitame lasoa a court order long dolo. Lasi nilimo penda pulo that this is a victory against injustice and this is a victory against rumor mongering. Lapen mo pensame behisa ho same thanlo je ilitum ACM sir contribution towards peace development lapen karbi khai lapen anpart adak kido khai barim tumhan ke ko peace contribution doma peace fund education development fund laso joining selang tame ula subut honorary doctorate talong lo Bharat Virtual University for Peace 2021 in Incan lapen alang dike 2013 benge CM ang hoi chini lo tame la soprans tame alang li bangke penaan numerous social activities dolo social work lem lo patumis tame mass joining program long tame than lo de chargim a घटना हो तमे alang osamsi chirap chito dun mai jat mala ke alang MSc ba CM ba ye man me aprang alam no tasi 2013 aprang tame si nili pudamji panke je labangke isia victory lo kado Just keep people go out and see keep na la sala plaka. Dulu gala mohen ni amen than elo news channel aman than loge mer amen than elo Dan kan kela la penga adai ke han gas kuti cap adai ha country getting na kan. kan tu dana ha tak news channel mohen la tong phan ke se pia tong phan o mohen na le beda ta la la pang la lo isi bang ke plak news DY365 News 18 Protidian Times ND24 Cross Current la penaria sang hoto lai ka to koi mugan ki thom hor musi latum irrigation wan mati isi bang number 1 bang ke hemachi kim 200 crore so ten ki kim se latum phan ke kahon the alam ke wan number 2 ED atum laso CM ahem kirei ED ke enforcement directorate latum ke kirei dam pusi latum ke lam the ke wan latum ki thom bang ke wan lo fake doctorate degree ki en pusi latum lam the ke wan la ki thom aporsi Dr. Tuliram Romhan CMC la tong phan KSTP la so ke suppose rai pilo injunction pilo je lake pilo ma hola tum la so manga ki chok che court atum special independent inquiry dolo la so inquiry pensi pilo ma place lo
kaduk kami pen lang et pen sila tu pulo je la ke irrigation ke wana tum se ki chok chi lai kaduk kami bandai la su ake chok chi pgawe la si la hai kaduk kami paklang thap atu ma phan puti kep adai pinang usi la da ka bandai lu long ke ki Yan po. ya kan Nasilahin lo, akinang sot na ibang kilalo, je Karbi Anglong arat apan uthot ako CM sir. Ahok kiklem pipen kachidan hai. Lapen ahok alam rat achataya long laso kiwan tuthe. Laso si pinia bangke langdam elo pulote ahok pet lapen chok lim ki hayarni. Kule ini tum kudet sida chok kusi nili tumahin pen bangke. Kaning jepon kang tunglo. Athe bipot ma ladak sitami hem kachikim alam pen ki jongdama bangke personal humvet ahem si target chok. Sitami CM Dr. Tuliram Ronghang ahem kachikim alam ta completely chini pakake apot. Athe pipot ma bangke inquiry lote long po alangli sopo akleng. Sengdon bangsi hem ke kikim. Lapen ala sengdon ke alangli ke first class contractor. Pakalo halata. Lasi laso alam thi klang pakalo pulo chini pakalo athe lason ahem bangke Karbiang long mata. Mane arni si Congress atuma press meet long ki dodum vek atumta Jogor Singh ti ahem ta ki the sogali thekloi. Lapen rotoning ti ahem same ke the sogali thekloi. Lason da thak do ulang. Assam long ta target ke kopiposi Dr. Tuliram Ronghang CM sarvan target cholo. Assam along ri arlota lason thot ahem bangke ilitum lan an so se ahem tadu sa hala so he kadu kawe ahem he bangke ilitum news tum ki paklang baka prega channel tum ki paklang pada theklong le jongsi Dr. Tuliram Ronghang sar ahem jongsi CM sar ahem jongsi paklang pulote kaprek atum kachikim pada paklang nai polo kopiposi targeted ma hala bang lasi nilitum ahin ben kitu bangke dak tribal leaders pini inut kache thangklong anso se kam ki klempon ki theklong lapen laso tribal karbiatum laso ka chingthur laso aphan nang ki berji laso ke target abang si puason si ilitum theklong lo athe bipod ma bangke alason pusonte kaprek ahem dawan ji polo sanong a single idon ahem pensi ki target pensi news ke paklang bina lapen isi bangke lasi ako ekta bang duthulang latum kaningje lo ephlc tum da ningje je lake fake doctorate lo kupu lasi alang kilong I lok akaron de ilitum chini ne Congress ke chari do boma hutsi ilitum bang plikebra isi charchi malong ason karbi pamen pen ki that ki thu ki pathi ki apen e basi hum long si pathi lablo lang buku along ason dak sitame charge along bank check pen si ap si pathi lablo la son thak si dak kaprek akhei pen tribal lang bongta mentuni extremist asong pustami UPDS pen DSD punon ba KNLF atum ba KPLT atum punon last rengma atum pen ba kaprek akhei pen itum phan pachibong la kuki pen ta rengma pen ta lason sido la anchot kali ilitum karbi hiyan sitame hola sohut ilitum kachibong kachichok kachi theng la puson dopik sitame alangli bangke lahai kaddu kawe theklong pensi Karbi Anglong peace dunai ingsamjin peace yong si dolo unity yong si dolo pulutangte ilitum kachingthur awar sai da claim unpo pulaso kamat ha pen alangli song trok aphan tunolada Karbi Anglong arlo helike oda song tumban same chingki chingwai pen positive isia since pen itumban songbijit pen chenglok kaddu kawe leader tumpen chingwai si agreement ni phan latum chingwai pen agreement pon sonthok thak si kaprek asong dum sitame lapu DNLA tumpunon kuki asong tumpunon extremist adivasi extremist asong tumpunon ka dukawi pen chingwai ponsi Karbi Anglong bangke pini aku puthot ing samjin pen kidolong bangke itum make hini ili tum thek dun long prong ladake chini si itum pini bangke masapo pusita ke bon kangkir pen chenglok dak mane kaprek pen kache bhong pustame ave lanchot kali CM sarabang ke claim pon thu bangke dak kido barima khai anaphan pini khasi punon sakachep punon dak dimasa punon rengma punon kuki punon do an tribal
organization dumanta art and culture a true depends sitame amithang a cultural ki pareng aphan khei a jutang jubat ki pareng aphan sitame dak ki dobarim phan ail even non peneng aningkan ke adivasi mitei tumhan anta laso mithang a culture ka preserve aphan bangke council autonomous council pen kilang ke pachehoman pon lason iri tuma along theklong lo lasi lason son abang thu aphan doctorate ki pike lake akenang sod lo lapen anchot kalilang development alam ke langdam lo pute ke claim ponei dolang aho sitame chu congress hot ki do pen non jong si pangbar plote lake e mane difference ke lake 100 times pule tumpu de sita cho laso development bangke lasi lahe tum la koi ki wan thap lahe ki blame thap lahe bangke pinistame court aphan aprangsi ke nilitum ahin pen akichoro pilo athe pipotma ahok pet alam lapen ahok pet si kihai laso alam the court atum laso kipi cm sarafan laso clean sheet kipi laso asten pini ke long bangke lake single cm sar kihai alogot si karbi anglong arat si kihai lapen labangke la injustice upon justice ke long laso victory lo kusi nilitumahin penke nanglituma thengno pangdak ponlo lapen choning rilo je lapuson ke kivangji arnisita hoytu news channel tahai hoytu mane individual tahai mane party tahai sitame pinanga na hormu bangke aron repen lapuson akoi kipi bangke ington nangji pusi nilitum ahin penke kipupon kangtung lo lapen nilitum ahin pen pachini pon lo lasilahin lo CM yang kecil itu soal pusat lah state channel untuk pakaian ada yang ladak tok dak lo 10 crore pusi dak tok lo isi channel kan mama labang ke actually ke labang ke la total ben si 10 crore ke pakaian ke paklang teman